Алейкум бардори iPhone 4 наун мешам мегум коно бардоро. Ин iPhone 15 Pro Max Thailand ина чиста нем мегуи оригинал ина бардоро марҳамат тамошо кунед. Чиста оригинал 1600 iPhone 15 Pro Max Thailand. iPhone 15 Pro Max Thailand ина иш iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro дарнаш Android дарнаш Android 750 сом. Ина iPhone 15 оригинал iPhone 15 оригинал нархиш 10000 сом бардоро. Неш iPhone 14 Pro Max не iPhone 14 Pro Max нархиш 8800 сом ина. Неш XR давни мазора XR давни мазора ина бардор тамошо кунед. Дар бораи ҳамашон маълумот додум. Бардоре ки Honor дорин, Tecno дорин, Jingo дорин, Realme дорин, набин алиш булош тунда ай пеш гам мезанам қирған бин. Телефон метем булош тун метем алишда бардоро қирған бин магазини якай споне бардор набин марҳамат. Любой намо телефон аст тамошо кунед бардор ина марҳамат. iPhone 11 пачка ина овардаги. Не iPhone 11 овардаги пачка бардор набин. iPhone 4 намо меша бисо бардоро зудамо Thailand харидасан ки мақсад чиста мебинем оригинал чиста оригинал мебинем бардор марҳамат. Ягон чӣ мехи наби иш бародаро сумида табақаи 10000 12 табақача мегири. Магазина навш бо қимат бардор 12 13000. Не бардор марҳамат тамошо кунед лайкора бизанед.